mi gbe oyode. O baba Jésù tún kàn mí o. Eye de do sanfọ, bokana mi luteji, akọlọ tún kàn mí o. Esana mi zon amẹtọ ti dengbe ganji. Baba Jésù wajawu na mi ewu tún lọ njẹ jorogogo. Nyina tó máa ń dọ ajẹ dojí jẹ. Mingona mi don do chiwe o ina joro che he mu yibu aka mi ton chi na nu mi ton o se he kona gbe po besu gege po won din to mi don nu ko ito hwe lo me ko do kogona chiwe o ito pon ho de do kogona ma ha mi son gbo no ton de wa to Jesu si mi ko me bo o nima o vovo awi he vodio dele ena hopla nima miton vodio tintan windo e ma so yo seme mi na so no mo ba clearly de si kan ba si do bo wan lo go chiwe o ton dali na lo che ni si kan to pe nu e iro mi na le popa ta go na lo iwa to kwe fi bo sume mi na mo bo dai mi no ro o nima miton o seton e gona gbe po kwesu ge po o nima miton o sun ton e gona gbe po kwesu ge po we na bele son o sun miton awito e ton lo me to kwe lo me bo for you awito e ndo vivonu mi ma ro eton mi na no ho na me kinde iwu yo gbe ro citation àbí o dona e tinto ndida e jiwe we na igba bo le do mi le bóyá o ndida e tinto nu ekunle dona e tinto emele amale dona e tinto eme bo mi ando ha yi si ma jero mi ni zama ne bo na do ni ayin Ezekiel sin weta hiato amundo hwe mi do o hwe foton si o jile hwe mi amande jiwe daro igba jile we na yin ason igbona upeto le to we do dido ya do o jile we la gbe ton po do jile jomi yon ton po ale nuro sin jile e do na fo we ano kamera do be no te gin chan to ale nuro me be mo hwen gan nítorí ya ma hwen gan bo abi o jile ni ro me an bi o po tu kla po e ma pa we dide je do torí o jile ni ro me to na wobu tin na mi u beto le geze ma to le te do we te le do Africa we na dugbe o jile ni ton titengbe ngbo ni akon we do jijo le bo yin kun gbo me ton do to amundo for fonde beto Africa ji bon hore rom lo chewe ni na mi ni du jomi o for ton to bibenu bi kaka vivo nu ton to Jesu sin ni come bo egbe o hota he na he mi no te do o sun mi ton he gona o gbe po gbesu ge po yin e do yin tumo yewezon mo cheton po osinpo tumo yewezon mo cheton po osinpo nu da bla de na hwenda gbe lo nda blade na hwenda gbe lo bo menu e ka do mo che yin yom lo mi didora mo che we yin o me mo jomi o yi so chiwe we de na lo yin kokonato alen ho ton wo we chiwe we na kokona supo lu alen ho dali bo ndidora to di le do mo wa ye we zo ton to o pe foton elan for de kan we ko àbí o pe foton elan for elan for we kan we ko weto Kristi Jesu lo wa ayigbaji hallelujah bo imi kun so ton kaka lo jile me Kristi Jesu wa ayigbaji te bo mi tinto o pe fo elan ko elan chu opo dali bo fo ero popo do o pe foton elan for we kan ko po mi na mu jile me mi te tinto pipe me njodo na mi lo su ni ibai hi aro na ro bai calcul lo dide yo vo gbe doro bo nche de wa ye we zo ton e wa to ayigbaji fi na ro wa ye we zo ton ndi do na to e do mo wo we yin beto pàtàkì de to alen o ho sin o jile me in pàtàkì bo so yin me he mo jro je yi na ro kan o weta tintan o weta vovo aton he koplado yin o alenu ho he yoro Genesis Exodus Leviticus o so hiale
Deutéronome weta vovua ton le ndi to ton edo moche we chiwe we na kan lopo gbigbo eton tali bo moche ni na mi no mlo o wendo o akota levi le ton me we ton son levi no ba yi me roro me chakpodo me po attachement e wuro me chakpodo me po me chakpodo chiwe we po hallelujah bo o akota ne me we moche ton son bo wo edoyin ofia tonto inkpode bo baba eton si inkono yin amla na do hole na mi lo po abraham po mi na mo nde charo po bo tumo amla ton lo we doyin togun heyaka bo eno no yin jokebedi sin tale na we yin chiwe we kigoro bo novie meda weton ukpono yin aloni ukpono yin miliam bo moche so amu joje kaka budasi wacho mina ka lo wa time me mina na tade na nye tonton he hopla podo osinpo o tade na nye tonton we yin me ye donson sime hallelujah ye donson sime ntoli mi an di to na o time na lo nywe hia yi exodus sin we o tai ton aweto na lo hia amu de uwo podo medito ton le po emoji kwenu ye tin to kan no gbenu to Egypti bo to kan no gbenu ni Israeli vile wa lezo akota da ho lezo hikono bo follow winento e wa mo me ele do kigo me bio e ma chero ni bio kigo me somo e ya na gbetaro ye jivisun abi nyun ni so si we ye ni hui ama ebrule Israeli vile ye ma so do okun so osun tomblo bo wenwe moche wa gbeme iya eton joke bedi tun kaka mo lo nyu hwan pe mma kan hu fie ne tewe mi na basi e wa mo nyu yi bo e basi o gba bo se fi lo de me bo chondo gba lo waze o to Egypti ni eton hino ro niluji bo ezero to ni ji bo Pharaoh si fi yon me ho wa ja wulegbe onye ton eno yin bitia e ja wulegbe bo se ro o vito a vivi fie vi ka to a vivite bo yin kun e wa mo ro o pare di ma o paro me o fi gbe do tonte a fi gbe do tonte bo yiro fi me si eton le ro emi ni ni ton paro ani ye bo so zi o paro ani we me zi paro ani ele emo ro fi lo nyun pe ro e blu sin fi le di bo to aloro pro me de ti o be logun dabla din Miriam ko yin ovi merci to Pharaoh sin fi vide Pharaoh sin fi yonde bo Miriam yin me da ho moche ton e wa dona bitia fi yon me ho Pharaoh ton lodo no be emi ni yiro me nyun e blu ton le lo po ana mi toju fi lo ya bo yi pe bo so yin lo no iya eton titi we yiro wa bo me de ma nyu bo toju moche kaka bo so yi question pari bo ho de ro tire yo me mi te ara wa nde ti we drop gwan lodi bo ana to na alede to se kon to lo me shigba ina so na we to na ton to ayi gba ji fi ntoli o chiwe we na do kan ton hia ken to to ile to Jesus sin ko me bo ye moro moche sin ko do tari na lo yi me ke do so sin me bo mi no tan ton mi na yin lo e wa won to Egypt lo kaka bo lezo no bo chiwe wa pe he we no yo da si po bo tin to asi eto we bo tin bo to kan yin che pe he to o soji bo miology mo o pe o ma fi o bo che do honi ro si afi gbe po akwa gbe togun to epo ton to po ayi na lo ibe ton son o kan ni mo gbe mu ngbo eso ikogona chiwe to bo so yi bo so pasi di de jero bo no mro
ni hendai mina dodo de jedon nugwe no utani lo chiwe we yi o nu kwa fufu awo do kwa fun ha Egypt le kaka bo ahu fitin tan eton le we do abe ye ton lo mi ton e to ta ni na kan pe mi ma so gan no fi ba mi no tan lo nugwe ro mi he mina dodo fi de tin fle chiwe do na mo che lo ni basin e to ba igba na le zun si ba mi kun ye mo ko ton son Egypt to we ni bo we zo bo kun ton lo nu fofo aton he prado sin dogbon ye we zo mo se ton lo dali de yi basi pẹ̀lú ye ton son kan mo gbe nu lo bo pẹ̀lú ye ton son kan mo gbe nu aso we ton ye we zo ton do pa cha ko do si po we no o kuve do yin mi ma do awe to nítorí ye wa je kuve nu ko ma bo kuve ye kun godo ye mo fa lo si an hangre nu kon kuve tin bo Israeli bi e blu le be ho klo ho mo che ton do na we mi na no bon fi e mi na yi a o jo mi do mi ni ku do kan mo gbe nu mi ni don do don ngwe ro mi to ya ji se gba nkan fi e mi na gbo bo iwe mi mo se so ta kwa yo ti we wa kan mi yo mo che lo te tin to a lo to e ro po che do na do tren po lo do hu lo e so tren po lo hu lo so ma do awe fi hu ma do awe te hallelujah e do ya ali o ton wa bo e mu ali o bo kun mi me nu e do ali o lo yin Kristi Jesu we do ali o lo yin me le te no do ro mu lo nti do na to de do credit de mo ko na yi do son e de son a o gbigbo kun ton de nto to do e do o sin lo de ma do awe ale nu ho wa le nu yo po wa li o lo Kristi Jesu we me re ma na do ale nu ho go yin he ale nu yo go yin to le ni le po na wa ju wa si ba nu e to ta ji we no be ali o Kristi lo Kristi lo yin be a do ato ali o lo jigbon be a gbe po to ali o lo ji ho kan bi o de we bo mi o le lo su mi na na ta de na to na mi de to li ni yon che na yin de ni ma yon mi o le to bo apa atonton ni mi don mo o tan ni na no hia so kanji ni pon Exodus lo prosin o ta lo me je won mo mi na mo ti da sa ho fe ton lo ali o de na e to Exodus o ta wi ene bo mi do nu ko mi je Exodus o ta foton e je o tore pa o ve ka hu ye ti tengbe bo ye bo basin lo na do nu o sin lo bo ve ye te yo toro sin ko do mala o sin ve bo fine jiwe we mo se kan je ro na we mi na ba iro bo sin lo vivi ye mo sin be si gba si lo ve na we mi na ba iro bo jiwe we do na mo chi lo nwe poro o sin lo me do poro ye bo ni mo lo sin lo me so mo lo sin lo me mo sin lo so les mo vivi bo ye nu bo ya te nu ta bla we na gbe ton to fine we de Kristi Jesu e wa we no de mi ton so sin pro me bo lo hen je gbangba nítorí supo mi ton o pe supo godo mi mo o ti a igba ji we to Kristi Jesu ku bo fona mi to asan to we si ba ye yin lo mi na no tan yin le we so mo jiwe we nu do ya ni le na lo sin ga do ya mi lo nu lo ma yin la lo ngbo ni we bo o pe ne he won lo sin me hen to ya o sakin Kristi Jesu ton je huero nítorí ikun ye ma huero ganji ne ye ma so pẹ̀lú aigbaji o sakin o poji we ye huero we boya akin bo tin to ku ikun ni me pu ikun lo ve vive di we to na de we a to te kun bo to na ni wa boya do in vive a to ki ko na we ngba iro na do be to krato ikun ro yin o sakin Kristi Jesu ton go buju edo ni ya lo to ihe na do koko na we na mi si mo do mo tun do te so to krato o vo pe yo parole de connaissance de yibo izan ja wo na so jo to Jesus sin come bo mi mo ro o to ni mala we vivi o po bi e ele so vivi mo e pesan su po mi me kuton su yi u de mo do Jesu le mi tin to vive nu do ton me o kan henu ton o nu ve un nu ahun do ton nu yan kan si ba unu mi hwa Jesu Kristi we do ro mo o we he ko kana yi o nu do ton di don ton me ye se Kristi Jesu ze e po e do satingo hallelujah bo a check pipa hi hono gbo ni le so adon bo guto ye me ko papata ko ji o si me ye yi o podo na to ya lo to pipe me bo no mo mi so kun to we ta ni lo po lo me we no e ton so fle ye so aje asisa de voto
asisalo yisuamu vovo wiawe busuamu o dating hein o dating vovo ni rando o 70 do bugbe me ebayi kan kande gban kande gban ebayi kande gban bo ete hen do ya eneje o o tosisa clean 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 vovo wiawe role bodo yin dating kande gban role po dating kande gban role ni mi hi we yewe zo Kristi Jesu to ya mi na mo me vovo de role when we ebele yewe zo lo ye me kande gban we bo ye yi bo ila bo dagbe bo wa pa je poro o gbigbo supo ye hon shiba supo e to manote ye me po yi kaka bo ya po wiawe e po ye me wiawe we Jesu o toro do o do ya ni e henje gbundo susu yi shiba pere we na ibran so ija o vo ija bo mi po asisa ni hein wiawe bo ma hu to jeni rome edo je gbonu devi wiawe Kristi Jesu to edo yo wule we na si ayin asinpo ji na o da we na kotale hallelujah hallelujah bo ene do yin do ya ene to ni dabla we da gbe ton je gbonu o cho Kristi wa so ni tito pe ti so rome mo che ton ro propo do ya romro ti we yo mo che sin azongo umewe ikan reze we da gbe Kristi Jesu ton do hallelujah bo hia atonto lo bo ye we zo mo che ton dali podo sin podali e wa yin fi eje to Exodus sin we ta rome o ta ton foton no kun we hia bele son apo ton foton mo amun kun je me bo iso ati fide o fe so huye bo o si matin bo ite na hu mo che we bo chi we wa do na mo che do o solo ni drink podo solo o si na so ton so me shiba o nyako ye ko do mo che si o ayiha to gbeji so ni lo me eve ayiha na mo che somo kakabo mo che nwe kogona je we ne e ma ba iro dide je ro ka bo iso ayin we gle do ni we ni mi pon o sero do Kristi Jesu nyegbe so de mi tin to me ma no se ton lo de je ro ni mi ma no se ton lo de je ro but de ma so se ton lo de je ro nu bo do no jona mi shiba mi no mo sa mi to li vive mi ton bon o de ro je pona mi le wecho ye no su hon jo mi ton ro mi ton se to pipe na o jiwe we sin ojo podo pigbo o gbedide ton po mo kokona jiwe we ton tari bo eno mo na so we sin na to pe mi na do na we do boya atin to me do ro o mo da gbe lo ye we zo lo o yo wo le sin we o la we le we kan ye kan la lo we mo ni an lo yun gbo nde lo yun gbo jiwe we ton ye lo yun do gun o yo vo gbe lo confirmation hia deji bo do hia son bibe to tenti vivon do ho he jiwe we bo ni apon we chodo ni ken o je megbon mo che no ayi gbajite o po foton elan for de kan we ko abi elan for we kan we ko we cho Kristi do wa ayi gbaji e ko wa so eni bo hia vovo aton ni me don son similaire me mi u betole jiwe we de se mi wa ayi gbaji ye ke ko di ji mi bo mi o tin to o ta Kristi ton ro we no hia le yo mi tin bo son ni e kon 2026 o we fo elan kan ko nchu po e do hia dom lo e ma in laro yo wo le su gbon no fi lo in lo lalo we mi kon tire son tire le mi ira o ten pon bo ye ma so gbo o no ton ba shiba o ho ne gbe to didi bo mi na note ti o we lo su sin jiro titi mi la to son ngbo do we na gbe na wa note we da gbe na note to li mi na bio o we foton we do ni beto ku to we kan ni ko we me ne iro do nu donu bo me le te do ke yi do da do Africa gbeji we na du gbe o jile ne to nugbo ni me ku pa Africa gbeji mi na mu lo supo mele ton ye ma so gindi ye ma so chicha podo modernité po ba nu zu yo nu e to taji ye mele di ye je nda do o sin le meji ye je o wa lo ho
tobo tobo le ton zanji ina no gba ho me de je o cover nyanji ntoli e mo lo o ciment nde le de me bo mo gbega wa ni supporting bo do dio we do hiaro mi to tile de me mi to tile de me bo no mo ana kamero be nkan so kwesina ya vovo aton na deti telji do we la gbe ti we de we ton so na peto le pukata ya titan mo se ye de na ya le mu kokoro yiro yin ton do mochi tade na we ton do me de ton so sin le me bo de ton so sin le me e so akpan to gun ton bo e je couvert to ali o ma so tin o sin we couvert bo ye so ado ni drink podo couvert e so drink podo couvert so man lo awi ye so mo ali o Kristi Jesu we yan li o ro bo apa tonto ne o sin ve a huye ye mo to si ba to ne ve a mala we supo mi ton le mi no wa mo Kristi Jesu ro pepe Shiba to de le gbezon sonto o afun ho mi o kan ni le gbezon sonto na hemi dote bo we won poro to ne me mala o to ne vivi we ni onudo kan gbe pon to didono o dede anu ho we ndo di Kristi Jesu to satin loji akoko do satin loji o we gledo o sin o we he ko kan dai e togo le ko chiwa bo ile lo mo na ho do mi do o ple podo satin go ene utu ndo present to nkwero satingo asoma mo wache nkwero satingo ovima mo chiche nkwero satingo asuma mo dache nkwero satingo to Jesu sin come boni ato dido anwa mo tade aho chiche beneto bona yimbo pachawe tiẹ̀rín bo dotu bo to bi horo mo amono chao de nanjo lo aso pe nu bibiago yibla mo nwe kanele o ho idoro dagbe o ho ayeso ando mo kokona gbo ton dani na no nwe kan nya kan son présent to eme bo apa ene to yeso amu asisa so vovo wiawe doria yin apostle wiawe ton le bodo yin o teti kan we kan gbanton lole dodo ya yo hodo Jesu o gbeto kan gbanton hodo Jesu to we wa bo bele ye we son po to ma note so po to mo lo ho pe ton sin we leko odido we ni an pon tire me mi tede support li leko hallelujah support na leko ntoli e ma iro yi me iro le gran note to Jesu sin come bo apa tonto o si so awoye bo so aje o se loko plain die we do dido o yin we yin o sin o pe ton lo de sin kan na mi o ko pina bi o ma fo me bo sin ni so ton so de we gle do de na no che so egbezi mi gbe poto sin lonu o sin le dali we yin mo kogona gbigbo to te na lo ni mo tu mo lo yi bo ma to do mi po bo ve mi do mi ni ma hen na mi de bro mi ni he bo so ni ta me kon leji bo na no te fi bo mi na ho de baba to Jesu sin come mi mo lo mi ma ye we zo mo che ton ko mo sin ton dali doria je gbangba nu gabla ye we zo ton do nugbo je we hen wa to ayi gbaji fi bo o de ho lo di baba to Jesu sin come me din tu ele bo ma do an leko arike mi de leko na mi lo to Jesu sin come so Paul tin to ma la le me po gege ye tin to isi lo me si ba kan wen do ton gbe won ye we adom lo to gun che don to li e ma nyon nu u to mo pe perifo de connaissance bo e gbe di ja kin to ya je gbangba o de do ani na ile si se ko tu do po ati perseverance na lo yin de hoto na lo free in do ni lo Jesu Christ ko ko do satinji na ye kin lo yin si gan ba si na ye ni si gan so mu yin o de gbe si se o de ni gbe ni lo ton so de na yin ho be na globun so de na yin le be na legbon di keja o de njo to present to me to Jesu sin come o so e ho bo si ton so me to ya ye o si o gbe ton lo Matthew si gbe ton lo ma kan mu ko pe na nko de do me tinto legbe mele bo ma mo ko pe na mo tinto to kla mele to ye wa o sin ya yin lokon asisa pe ton lo ya yi to ye wa kon bo eni wa nu we cho o je mi anayi a lo si sin lo rin a lo ko talete je lo ni bi wa blo to Jesu sin come di ke ni mo cho mi o si gbe lo du we cho je si sin lo ana rin a ko tale bo do men te fe po yo vo gbe lo mo we cho je lo ni wa di ke ni mo we dan wen kam se bo do a cheji to Jesu sin mi come mi ko de lo te ni she bo adosi lo adura mo hole gan yi ama mo hole gan yi alo gangan ni we Kristi Jesu na lo he akotale alo gangan mi o bele no to jijole mi mo
imimo bo mi do romlo mina no ma kwa ho vi clean yo hu yo citation kabi otona he ko chakpo ko plakpodo amale po abi nu ekunle wegbe ho vi clean le mi henje gbangba tre di bibo we na mi do di dodo le ko me mi ono na moyi lisisieno na he aliho dagbe nwe to na so itona no deji no soro home mi ono na moyi lisisieno na he aliho dagbe nwe to na itona no deji hallelujah nkodero hingo gibo weto na ro home mi ono bo so moyi rogo ati na ro lisisieno na ro he alio to peji zoni peton oji ati dagbe nwe to na ro itona no hingo no ni bio mi ndo dochi ndo mi bo dona sunlo bo dona ni wa mi to le po to sunlo ji to Jesus sin come nu ji mi na da le po ton dagbe ji na mi o ko ma kpla mi asida ma kpla mi ma yi kwelo ko amasi to Jesus sin come o kan ni na kan ho do me to le so de mi ti to Kristi me wo to di do me le pe po nwe to Jesus sin come ale to e sin gumi do du to Kristi me na ro kan no lu ale dagbe dan ji we we bokno to na he mi chapa ni don le po o mi na la mi dagbe na yi sun pon ko na gbo ton we na so yi si mi ndo dochi we ndo do me hole kan to Kristi Jesu to so yi o we de funu o sun eja na ma mi ton o sun e gona gbe po gbe su ge po dabo Kiko kuno ko iwe tondo sanvola mi